سلام علیکم بینندگان گرامی. بیننده‌های عزیز شما را با خبر گزارش‌های تازه از تلویزیون تاجیکستان آشنا می‌سازیم. در استودیو با شما یار محمد صمد و مرجانه شریفова. سرفکنان استفاده بردن نیروی برق و پرداخت سریع حق استفاده آن نشانه مدنیت و مسئولیت بلند شهروندی هر ساکن مملکت بوده. کار منظم شبکه‌های برقی به آن وابسته است. موافق تحلیل‌ها استفاده از تجهیزات کم مصرف برقی امکان می‌دهد که نیروی برق تا 5 مرتبه صرفه گردد. شرح بیشتر موضوع در تهیه منوشهر سلیمان. برای صرفه نیروی برق در دوره زمستان باید هر شهروند مملکت معرفت بلند داشته باشد، زیرا صرفه‌کاران استفاده بردن نیروی برق امکانیت فراهم می‌سازد که همیشه خانه‌های ما با برق تامین و کارخانه‌های صنعتی نیز دائما فعالیت نمایند. نتیجه تحلیل‌ها و کارهای فهماندهی گروه‌های کاری نشان می‌دهد که حالا هم ایده از شهروندان در خانه‌های استقامتی و مرکزهای خدمت رسانی از تجهیزات تامین کننده گرمی که نیروی برق را زیاد مصرف می‌نماید استفاده می‌نمایند. در حالتی که ما نیروی برق رو صرفه‌کارانه استفاده نمیبریم، تجهیزات خودساز رو بسیار استفاده میبریم، زیرسازگاه‌های ترانسفورماتوری، خط‌های انتقال برق و صدمات دچار میشوند. اگر ما هیچ بلند ملی غمخوار به همین وطن و به همین ملت باشیم، نیروی برق رو باید صرفه‌کارانه استفاده بردن داریم. با افزایش یافتن شماره اهالی سال به سال طلبات به قوای برق زیاد می‌گردد. از این رو صرفه‌کارانه استفاده بردن آن از هر یک شهروند مسئولیت بلند را طلب می‌نماید تا هر یک کیلووات نیروی برق مقصدناک استفاده گردد. یکی از راه‌های صرفه نیروی برق این مرحله به مرحله پیوست گردیدن بنا و انشاءات شهر دوشنبه با سیستم یگانه گرم‌دهی میباشد که این تدبیر نتیجه دلخواه را به بار آورده است. وقتی که در خانه‌های بلندوشانه، کارخانه‌ها، مکتب‌ها، مؤسسه‌های تندرستی و دیگر کارخانه‌ها که سیستم آب گرم‌دهی رو استفاده می‌برند، در حقیقت در اینجا کم استفاده بردن اسباب‌های خودساز به نظر می‌رسد و نیروی برق هم صرفه می‌گردد. نصب تجهیزات کم مصرف برقی، استفاده لامپ‌های کم مصرف، گذاشتن به استفاده خدمت رسانی یگانه گرم‌دهی، دست کشیدن از مصرف بیهوده برق و نظارت پیوسته تجهیزات برقی از چند جانب منفعت آور خواهد بود. غیر مقصدناک استفاده کردن نیروی برق و تلفات آن ضرر به بودجه دولت و هر خاندان است. منوچهر سلیمان، عبیدالله سیولی، اخبار. در نتیجه گذراندن چرابین‌های فوری جستجویی از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد مقدار معین مواد پیراتکنیکی دریافت و مصادره کرده شد. مورد ذکر است که در جمهوری تاجیکستان فروش و پهن نمودن مواد پیراتکنیکی منع است. گزارش همکاران ما. ضمن گذراندن چرابین‌های اپراتیوی جستجویی، کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد در دو حالت کوشش برای قاچاق وارد نمودن مقدار زیادی موادهای پیراتکنیکی را پیشگیری و مصادره نمودند. شهروند علیف خورشید بابرویچ سال تولدش 2002 زاده و استقامت کننده دهه زرکاری جماعت دهاتی دهمای نوی جبار رسولوف با مسئولیت پیشکی با یک نفر دوستش اکبر که ساکن جمهوری قرقیزستان میباشد میخواست زیاده از 16200 دانه موادهای گوناگون پیراتکنیکی ترکنده را که در 27 قوطی جابجا کرده شده است وارد جمهوری تاجیکستان نماید. یعنی او با واسطه نقلیات کرایه نموده‌اش به حدود موضع ارقه جمهوری قرقیزستان رفته با عبور غیرقانونی سرحد وارد جمهوری قرقیزستان شده است. طبق مسئولیت پیشکی علیف خورشید بابرویچ این مقدار موادهای پیراتکنیکی را خریداری نموده است. ضمن حرکت از سمت مرز قرقیزستان به جمهوری تاجیکستان، علیف خورشید را کارمندان ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد در منطقه نزد مرزی جماعت دهاتی خیسیورز نویب بوجان غفورов دستگیر و از نقلیات کرایه نموده‌اش تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 0899 tt 06 موادهای پیراتکنیکی را دریافت و مصادره کردند. 28 دکبر رفیقم اکبر به جمهوری قرقیزستان به ارقه جیغ زد. من به автостанция آمده زنگ زدم. او به من گفت که به محشوسکی خوجانت اسفره شینو به ارقه میفرانگویی میفرورد. بعد من شدم به ارقه رفتم. رفیقم اکبر مرا به ماشین سفید تایوتا نومیراش قرقیز شیناند و یک коробка خلپشکه‌های پیراتکنیکی ترکنده آورد به ماشین
ба ман гуфт ки ина гиру сумка андохта ва ғайриқонунӣ қирғизистон тоҷикистонро убур карда даромадем. баъд моро кормандони амнияти миллӣ доштанд. зиёда аз 16 000 маводҳои пиротехникии таркандаро ба ҷумҳурии тоҷикистон медароварданд. кормандони амнияти миллӣ дастгир карданд. ман ин корҳои кардагим сахт пушаймонам. инчунин ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативӣ кормандони раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон сокини дигари ноҳияи ҷаббор расулов баракабоев бахтиёр баҳодурович соли таваллудаш 3 декабри 1987 маълумоташ олӣ, миллаташ тоҷик, оиладор, соҳиби 2 фарзанд ки айни замон ба соҳибкорӣ машғул аст, дастгир намуда аз мошини шахсии ӯ 100 баста маводҳои таркандаи пиротехникиро дар нуқтаи гузаргоҳи назоратии наздимарзӣ дар ҷамоати деҳоти хиссеварзи нои бобожон ғафуров дарёфт ва мусодира карданд. зимни санҷиш маълум карда шуд ки шаҳрванд баракабоев бахтиёр баҳодурович мехост ин миқдор маводи таркандаи пиротехникиро аз ҳудуди ҷумҳурии қирғизистон ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид намояд. ман 29 декабр ба мошинаи шахсӣ барои харидани маводҳои пиротехникӣ ба ҳудуди ҷумҳурии қирғизистон рафтам. ман дар онҷо бо маблағи 2300 сомон харидорӣ намудам. баъд аз харидории маводҳои пиротехникӣ маро блокпости стиварзи бобоҷон ғафуров кормандони амнияти ноҳияи бобоҷон ғафуров дастгир карданд. зимни санҷиш аз мошини ман миқдори зиёди маводҳои пиротехникӣ дарёфт ва мусодира шуд. бояд гуфт ки ворид ва фурӯши маводҳои таркандаи пиротехникӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон манъ мебошад. аммо новобаста аз ин ҳастанд нафароне ки дидаву дониста даст ба кирдорҳое мезананд ки оқибат танҳо пушаймонӣ аст. ҳамасола бо наздик омадани соли нав бархе аз ашхоси қочоқбар бо мақсади ба даст овардани фоида ба чунин кирдорҳои ношоиста даст мезананд. албатта истифодаи маводҳои гуногуни пиротехникии тарканда ба саломатӣ ва ҳаёти ҳар як нафар хавфнок буда дар баъзан ҳолат ба ҳаёти кӯдакону наврасон хатари фоҷеабор эҷод менамояд. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандагони гиромӣ, иқдоми муҳиме ки завқи сокинони мамлакат ва ҷавонону наврасонро ба китобхонӣ аз ёд кардани осор ва ашъори адибони классику муосири тоҷик зиёд намуд, ин озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст мебошад ки соли дуюм аст дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон байни қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор мегардад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ин пайроҳа барои тоҷинисо шиносу хело қарин аст ва тӯли 5 сол мешавад ки ӯ дар ин даргоҳи муқаддас ҳамчун китобдор фаъолият карда ифтихор ҳам дорад ки ӯ нигаҳдорандаи таърихи башарият, яъне китоб ки ҳеҷ гоҳ на газанд меёбаду на зудуда мегардад. тоҷинисо давлатова зодаи шаҳри бохтар асту аз хурдӣ ба ин маҳзани бебаҳо шавқу рағбати беандоза дошт ва ҳамин муҳаббату дӯстдорӣ ба китоб буд ки охируламр ӯ пешаи китобдориро интихоб кард. имрӯз ӯ қаҳрамони нафароне ҳаст ки ҳамроҳаш якҷоя китоб мутолиа мекунанду ба дунёи бекарони ин маҳзан гом мениҳанд. ҳеҷ ранҷ беганҷ нест. пай тадбирҳои маърифатпарваронаи роҳбари давлат, яъне баргузории озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. ӯ дар баробари дигар дӯстдорони китоб то марҳилаи ниҳоӣ рафта расид. ман ҳамчун муаллима, ҳамчун омӯзгор, ҳамчун китобдори ҷавон, махсусан дар толори хониши бачагона тасмим гирифтам ки аз номинатсияи бачагона иштирок кунам, чунки хонандагони толори хониши бачагона муаллимаи худро дар оинаи нилгун дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ дида майлу рағбаташон нисбат ба ин каломи баъдӣ зиёдтар шавад. ва боиси сарфарозист ки тоҷинисо тавонист ки номи китобдорони китобхонаи вилоятӣ ба номи Шамсиддин Шоҳин умуман дар маҷмӯъ китобдорони муаррифгари китобдорони китобхонаҳои вилоят дар ҷумҳурӣ бошад ва тавонист дар номинатсияи адабиёти аз ёд намудани адабиёти бачагона яке аз ҷойҳои намоёнро сазовор бошад. аз даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ баргаштам ва рӯзи аввали кориямро шурӯъ кардам. баъд аз озмун аллакай пишти дари китобхона модарон бо фарзандони худашон омаданд ва хоҳиш мекарданд ки ҳамин фарзанди маро барои соли оянд махсусан худи шумо, яъне ҳамроҳи шумо кор кунад
ҳар гуна адабиётҳое ки худи шумо мутолиа мекунед барои фарзандони мо низ тавсия диҳед. ҳатто дар муҳити оила низ ӯ вақт ёфта бо фарзанди хурдсолаш барои мутолиаи китобҳои бачагона машғул шуда завқи китобхониро ба ҷигарбандаш низ меомӯзад. дар хонае ки тоҷинисо зиндагӣ мекунад онҷо собиқадори соҳаи китобхона муаллимаи муҳтарама майсара тоирова дар онҷо хушдомани тоҷинисо аст, зиндагӣ мекунад ва хушдоман низ дар баҳри ба анҳамин ҷода расидани тоҷинисо яке аз шахсиятҳое ҳаст ки сабабгори асосӣ мебошад. иштирок ва ғолибият дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст роҳия, завқ ва маҳбубияти китобро дар қалби тоҷинисо давлатова дучанд намуд. акнун ӯ ният дорад ки аз пештара дида бештар ба китобхонӣ машғул гардад. иштирокчиёну ғолибони озмуни мазкур имрӯз миёни ҷомеа соҳиб эҳтиром мебошанд. давраи омодагӣ ва иштироки теъдоди зиёди аҳли ҷомеа дар ҳама номинатсияҳои озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст собит намуд ки ин озмун миёни сокинони шаҳри бохтар маҳбубияти бештар пайдо кардааст. таварали соҳиб назар, Парвизи Сафар аз шаҳри бохтар барои барномаи ахбор. дар ҷумҳурии тоҷикистон соли дуюм аст ки озмуни тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъат тарғиби дастовардҳои соҳиби истиқлолӣ ба муносибати сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад. аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд 22 нафар наврасону ҷавонон ба давраи ҷумҳуриявӣ ин озмун роҳ ёфта аз шартҳои озмун ҳунари маҳорати худро пешниҳод намуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфе. озмуни тоҷикистон ватани азизи ман дар се давр аз рӯи номинатсияҳои оҳангсоз, сароянда, навозанда, шоир, ровӣ доир шуда дар давраҳои шаҳрию вилоятии он аз ҳамаи 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳазорҳо нафар шахмандону соҳибистеъдодҳо аз миёни наврасон, хонандагони муассисаҳои таълимию коллеҷҳои санъат иштирок намуданд. 22 нафар ки анин вилояти моя муаррифӣ кардан дар даври сеюм бисёра гӯяк бо маҳорати баланд баромад карданд. камолиддин Худоймирганов аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дастпарвари мактаби санъати ба номи лоиқ Шералии шаҳри Хуҷанд мебошад ки бо роҳнамоии устодон Машраб Султонов ва Радха Пулодова дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз худ маҳорати баланд нишон дод. барои омӯзиши ин оҳангҳо устодонам Машраб Султонов, Радха Пулодова, Ойша Муродова ва албатта падарам ба ман кӯмак карданд. насибам гардид ки сазовори ҷои якум гардам. Сурайё Акрамова, ҳунаромӯзи коллеҷи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд дар номинатсияи навозандагӣ жанри академӣ оҳанги тӯфонро иҷро намуда аз ҳунару истеъдоди худ дарак дод. асари оҳанги бежан Муртазави тӯфонро навохта ба ман ҷои дуюмро доданд. ман бо ҳаракат бо кӯшиш мекунам ки оянда аз ин ҳам озмунҳои бисёртар иштирок карда парчами Тоҷикистонро ба баланд бардорам. дар даври ҷумҳуриявӣ озмун муҳассилини коллеҷи санъати Москва Ширин Ҳамдамова аз шаҳри Хуҷанд, Саодат Ҳамроева дуторнавозӣ, Навбаҳор Шамсиева аз ноҳияи Спитамин бо иҷрои суруди анъанавии Шашмақом ва хурдсолтарин иштирокчии озмун Собирҷон Шамсиев аз шаҳри Конибодом аз рӯи шартҳои озмун малакию маҳорати хешро нишон дода ҷойҳои намоёнро соҳиб шуданд. ман дар номинатсияи суруди Шашмақом анъанавӣ суруди Синахӯру Шашмақомро хондам. дар ин озмун иштирок карда ба бисёр ҳунарманду шинос шудам. чунин озмунҳо барои рушди санъати навозандагӣ, барои рушди санъати сарояндагӣ дар кадом жанре ки набошад бисёр кӯмак мекунад, чунки дар марказҳо мо навозандаҳо ҳофизоро мешиносем, дар музофот бошад ҷавоное ки бисёр балоиқатанд, бисёранд. барои ҳамун ҳамин хел озмуҳо бисёр зарур аст ки як чеҳраҳои болоиқате ки рушди санъати Тоҷикистонро пеш мебаранд дар кор аст барои мо. ба ҳадаф аз баргузории озмун дарёфти истеъдодҳо, тарғиби ғояҳои миллию фарҳангӣ дар байни ҷомеа мебошад ки сол аз сол бо баргузорию иштироки зиёди шахмандону соҳибистеъдодҳои нав озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар байни ҷомеа, наврасон, ҷавонон мақоми волоро касб менамояд. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. дар доираи дастури ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ба таълимгирандагони муассисаҳои иҷтимоӣ, ашхоси ниёзманд ва ятимону беҳпарастанон аз ҷониби ташкилоту муассиса ва нафарони саховатманд
кӯмак расонида мешавад. мавриди зикр аст ки ҳукумати мамлакат соҳаи иҷтимоиётро дар авлавияти сиёсати худ қарор дода дар ин самт барномаву тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. аз ҷониби масъулини агентии тоҷикстандард ба таълимгирандагони муассисаи давлатии мактаби интернети таҳсилоти умумии ҷумҳуриявӣ тамоюли варзишӣ кӯмак расонида шуд. дасти кӯмак дароз намудан ба оилаҳои ниёзманди ҷомеа кори хайру савоб буда солҳои охир ба ҳукми анъана даромадааст ки ин иқдоми ҳукумати мамлакат боиси дастгирист. мо дар ҷавоби ин ҳама ғамхориҳо мехоҳем ки насли наврасро дуруст тарбия намуда ва кӯшиш намоем ки онҳо дар оянда ба ватан ва миллати хеш хизмати шоён ба ҷо оваранд. ятимон аз ин иқдоми неки роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ки бори аввал нез хеле шод гардиданд. тавре таъкид шуд роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ гоҳ қишри ниёзманди мамлакатро фаромӯш намекунанд ва ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки парастори маъюбону ятимон бошанд. дар арафаи ҳама иду чорабиниҳо аз ҷониби масъулини агентии тоҷикстандард ба муассисаи давлатии мактаби интернети таҳсилоти умумии ҷумҳуриявӣ тамоюли варзишӣ кӯмак расонида мешавад. бобокалон амизода, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار و وکیلان مجلس‌های محلی به 70 نفر یتیم و سربازان قسم‌های نظامی حدود شهر کمک رسانیده شد. کمک مذکور عبارت بود از سر و لباس، مواد غذایی و شیرینی‌ها که از جانب یتیمان خوش پذیرفته شد. دستگیری نمودن قشر نیازمند جامعه از عمل‌های نیک انسانی محسوب یافته باعث روح‌بلندی این قشر جامعه می‌گردد و خود انسان سخاوت‌پیشه را نیز شاد و مسرور می‌گرداند. اما سال حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت حفظ اجتماعی اهالی و دستگیری و با تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان و نوآوران یتیم و بی‌پرستار پیوسته غمخواری ظاهر می‌نماید. با نظر داشت آنکه اجتماعیات در اولویت سیاست حکومت مملکت قرار دارد، نسبت به اشخاص نیازمند و یتیمان و بی‌پرستار بی توجه نیست و پیوسته برای بلند برداشتن سطح زندگی و روحیه آنها تلاش به خرج می‌دهد. نفرانی که از این کمک‌ها برخوردار شدند، این همه دستگیری‌ها را ثمره استقلال دولتی و فضای صلح و ثبات کشور ارزیابی نمودند. ба бошандагони муассисаи давлатии касалхонаи беморони рӯҳӣ ва хонандагони мактаби интернати ҷумҳуриявии шаҳраки навободи ноҳияи рашт кӯмак расонида шуд. кӯмаку дастгирии сарпарастон аз хӯрокворӣ ва дигар ҷиҳози зарурӣ иборат буда ғамхорӣ дар ҳаққи ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат, шахсони ниёзманд ва дастгирии ҳамешагии онҳо аз ҷумлаи самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт дар арафаи соли нави мелодӣ ба бошандагони беморхонаи касалиҳои рӯҳии шаҳраки навобод ҷиҳози заруриро супориданд. ҳамзамон дар ин рӯз намояндагони мақомоти маҳаллии ноҳияи рашт, филиали бонки миллӣ ва шабакаҳои барқи минтақа ба 168 нафар хонандагони мактаби интернати ҷумҳуриявии шаҳраки навобод маводи хӯрокворӣ ва дигар таҷҳизоти гармидиҳанда кӯмак намуданд ки аз ин ғамхориву таваҷҷӯҳ хурсандии тарбиятгирандагонро ҳадду канор набуд. дасти кӯмак дароз намудан ба ятимону бепарасторон ва оилаҳои ниёзманд аз хислатҳои неки инсонӣ маҳсуб меёбад ва хушбахтона имрӯз ҳамчун анъана дар арафаи ҳама иду ҷашнҳои миллӣ аз тарафи шахсони саховатпеша анҷом дода мешавад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. дар ноҳияи варзоб ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат пайваста тадбирҳои наҷиби иҷтимоӣ амалӣ карда мешавад. имрӯз барои нигоҳубин, табобат ва таҳсили шахсони имконияташон маҳдуд, якавтанҳо ва бепарастор дар муассисаҳои иҷтимоии ноҳияи варзоб шароити созгори зиндагӣ фароҳам оварда шудааст. дар доираи иқдоми навбатӣ наздики 300 нафар шахсони имконияташон маҳдуд ва ятиму бепарастороне ки дар муассисаҳои иҷтимоии ҳудуди ноҳияи варзоб зиндагӣ ва таҳсил менамоянд, аз кӯмаки навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдор гардиданд. кӯмаки навбатӣ ба бошандагони муассисаи давлатии маркази миллии тавонбахши кӯдакони маъюб Чорбоғ ки айни ҳол дар ин ҷо 195 нафар шахсони имконияташон маҳдуд ба тавбат фаро гирифта шудаанд расонида шуд. дар ин рӯз ба ҳар як нафар аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб шириниҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим ва ҳамзамон хони идона ташкил карда шуд. дар ин рӯз ҳамзамон кӯмаки навбатӣ ба 31 нафар хонандаи интернати назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 расонида шуд. қобили қайд аст ки соли
2020 در دایره اقدام‌های سازنده دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و سهم تشکیلات جمعیتی جیهون با مبلغ بیش از 150,000 سومانی بنا و انشاءات خدمت‌رسانی اینترنت نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 ناحیه ورزاب را تعمیر نموده برای خوانندگان مؤسسه مذکور شرایط خوب تعلیمی تامین گردید. در ادامه این تدبیر داخل بیناهای تعلیمی و 4 صنفخانه تعمیر و به سیستم یگانه گرمایدهی پیوست گردید که برای معتدل نگاه داشتن هوای صنفخانه‌های تعلیمی، ورزشگاه و صرفه نیروی برق مساعدت کلان می‌نماید. صاحبکار وطنی شریف ما قربان و که پیوسته در تدبیرهای آبادانی و دستگیری نمودن قشر نیازمند جامعه سهم نظررس دارند، این نوبت با رسانیدن کمک خاطر باز چندین نفر از شخصانی امکانیتشان محدود را شاد نمودند. در این روز به 20 نفر معیوب و شخصانی امکانیتشان محدود که در مؤسسه‌های اجتماعی ناحیه ورزاب نگاه و بین کرده می‌شوند کمک رسانیده شد. کمک نوبتی به نفران امکانیتش محدود از 6 نامگوی مواد غذایی از جمله آرد و روغن و دیگر تحفه‌ها عبارت بود. در شرایط کنونی عملی نمودن اقدام‌های انسان‌پرورانه از جانب حکومت مملکت و صاحبکاران و شخصان سخاوتمند باعث روح‌بلندی طبقه نیازمند جامعه گردیده تا اندازه در فراهم شدن شرایط مساعد روزگار آنها تاثیر می‌گذارد. از جانب صاحبکار در مجموع به مبلغ بیش از 17,000 سومانی به مؤسسه‌های اجتماعی و توانبخشی شهر وحدت و ناحیه ورزاب کمک رسانیده شد. امروز همزمان در ادامه اقدام‌های خیرخواهانه کمک نوبتی به باشندگان مؤسسه دولتی مرکزی ملی توانبخشی کودکان معیوب چهارباغ رسانیده شد. کمک رسانیده شده عبارت از نامگوی زیادی مواد خوراکه و موادهای شستشویی بهداشتی بوده. از این تدبیر صاحبکار باشندگان این درگاه خوشحال و روح‌بلند گردیدند. مورد به تاکید است که سهم صاحبکار وطنی در کارهای آبادانی و کمک و دستگیری نمودن قشر نیازمند جامعه نظررس میباشد و این تدبیر باز در دایره نقشه ادامه داده می شود. دستگیری نمودن قشر نیازمند از عملهای نیک انسانی محسوب یافته باعث روح‌بلندی این قشر جامعه می‌گردد و خود انسان سخاوت‌پیشه را نیز شاد و مسرور می‌گرداند. گزارش همکاران ما در این خصوص از شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون تهیه شده است. دستی سخا باز کردن به طبقه نیازمند جامعه و غمخوری ظاهر نمودن به معیوبان و بی‌پرستاران از عملهای نیک و جوانمردانه محسوب می‌یابد. در ولایت ختلون طبق دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به چنین اشخاص همه‌جانبه توجه و کمک رسانی کرده می‌شود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلون نخست به 60 نفر سابقه‌داران جنگ و مهنت که سالهای طولانی در رشد و شکوفایی وطن محبوب حصه‌گذاری کردند قدرشناسی نمودند. اقدامی بشردوستانه در زمینه سیاست انسان‌پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی گردیده هوسمندی آنها را زیاده می‌سازد. امروز همچنین در دایره همین تدبیرهای نیک کارمندان مرکز جمهوریوی اکسپرتیز سودی و کریمینالیستی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به خانه پیرانسالان ناحیه کوشانیان تشریف آورده در عرفه سال نو میلادی برای آنها جهاز روزگار از جمله تحپوش‌های گرم زمستانه دسترس نمودند. کارمندان مرکز جمهوریوی اکسپرتیز سودی و کریمینالیستی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در همه این دو ایام چنین عملهای با ارزش را راه‌اندازی کرده به طبقه احتیاجمند جامعه کمک‌های همه‌جانبه می‌رسانند. طور اطلاع دادند در آینده نیز خیر و سخاوت را برای چنین نفران بیشتر خواهند کرد. کارمندان مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری شهر بختر نیز با نظرداشت دستگیری اویله‌های کم‌بضاعت و یتیمان کل به چنین نفران و فرزندان محروم از محبت گرم پدر و مادر کمک رسانی کردند. عملی نیکی کارمندان مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتری شهر بختر پیوسته عملی کرده شده در هر فرصت مناسب دست سخای خویش را به چنین یتیمان کل دریغ نمی‌دارند. وابسته به دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان درباره دستگیری نمودن قشر نیازمند جامعه علل خصوص معیوبان گروه 1-2 یتیمان کل ما تصمیم گرفتیم که کارمندان کت شهر بختر با 15 نفر یتیم کل لباس گرم و شیرینی ها تقدیم نماییم. در شهر بختر چنین نفران یتیم که در تربیه عمک و دیگر خویش و تباران قرار دارند بیش از 40 نفر را تشکیل می‌دهد. طبیبان به هر نفر آنها لباس گرم زمستانه و شیرینی ها تقدیم داشتند. همچنین شعبه معارف شهر بختر نیز بهره دستگیری چنین نفران معیوب و نیازمند تلاش ورزیده به یک نفر بیمار طبق مراجعت او عربچه معیوبی دسترس کردند. برای چنین کمک رسانی و رفع احتیاجات قبل از همه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاسگزاری می‌کردند. مؤسسه
муассисаи давлатии академияи васоити ахбори omma низ ба журналистони собиқадор ки солҳои зиёд дар рушди матбуоти тоҷик ва пешрафти ҷомеа ҳиссаи сазовор доштанд қадршиносӣ карданд. аз чунин кӯмакҳои муассисаи академияи васоити ахбори omma хабарнигорони собиқадор хушҳол гардида пеш аз ҳама ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои чунин сиёсати инсонпарварона изҳори сипосгузорӣ мекарданд. ба ҳамин тартиб чунин як амали хайру сахо аз ҷониби ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба тарбиягирандагони мактаби интернати ноҳияи вахш амалӣ карда шуд. намояндагони ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш ба 302 нафар хонандагони ятиму бепарастори ин муассисаи иҷтимоӣ сару либоси гарм ва шириниҳо дастрас карданд. намояндагони ҳизби халқии демократии тоҷикистон изҳор доштанд ки ин ҳама таваҷҷӯҳ ба хотири тарбияи дурусти бошандагони ин ҷо роҳандозӣ гардида дар минбаъда низ идома хоҳад ёфт. абдурозиқи азизу байдуллои қодир, вилояти хатлон, ахбор. дар ҳамаи иду ҷашнвораҳо масъулини сарраёсати молияи вилояти хатлон бо пайравӣ аз амалҳои неку инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон, вазорати молия, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ба қишри ниёзманди ҷомеа кӯмак мерасонанд. дар иқдоми навбатии эҳсонкорӣ ба беморони маркази вилоятии равонпизишкӣ маводҳои моддӣ аз қабили орду равған, гӯшту биринҷ, сабзӣ, картошкаву пиёз, макарон, мевагиҳо, доруворӣ, маводҳои беҳдоштии санитарӣ ва дигар маҳсулоти аввалия дастрас кардаанд. аз чунин аёдату ғамхорӣ нафарони маскуни ин даргоҳ ки бо ҳукми тақдир аз навозишу парастории фарзандону пайвандон дур мондаанд хушҳол гардиданд. дар идомаи расонидани кӯмак ба қишри ниёзманди ҷомеа бо назардошти талабот нафароне ки дар ин беморхона ба табобату парасторӣ фаро гирифта шудаанд мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтанд, зеро ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани шароитҳои буду бош ва таъмини онҳо бо маҳсулоти хӯроквории серғизо чунин кӯмакҳои амалӣ мин баъд низ пайваста роҳандозӣ карда мешаванд. ошхона ва ҳамоми муассисаи мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят пурра аз таъмири капиталӣ бароварда шуда имрӯз ҷавобгӯ ба талаботи санитарию гигиенӣ мебошад. ба иттилои масъулини муассисаи мазкур аз ҷониби сарраёсати молияи вилояти хатлон ҳамин гуна иқдомҳои наҷиб дар пайравӣ аз сиёсати инсондӯстонаву хаҳрхонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳама иду ҷашнвораҳо амалӣ карда мешаванд. дар ин доира ба аёдати якчанд оилаҳои ниёзманди шаҳри бохтар рафта ба онҳо низ кӯмаки амалии хешро расониданд. хеле миннатдор ҳастем ки масалан ман ва набераи ман ки мо аз имкониятҳо маҳдуд ҳастем. ҷаноби олия сипоришашон кардем. мани хел ҷавонмардо ҳастанд ки моро дастгирӣ мекунанд. мо аз ин хеле ҳам миннатдор ҳастем. боиси зикр аст ки назари хаҳрхонаи пешвои миллат намегузорад ки дар ҳама гуна шароит табақаи имконияташон маҳдуд ва дар умум маъюбону эҳтиёҷмандон ба мушкилӣ мувоҷеҳ шаванд. ма аз ҳамин нуқтаро ба назар гирифта соҳибкорону шахсони саховатпешаи диёр ба ин табақаи эҳтиёҷманди ҷомеа дасти кӯмак дароз менамоянд. дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуравии тавонбахшӣ ва будубоши доимии пиронсолон ва маъюбон дар ноҳияи кушониён 54 нафар пиронсолону шахсони маъюбу дорои имконияташон маҳдуд иқомат дошта барои онҳо тамоми шароити буду бош аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам оварда шудааст. муассисаи мазкур барои хизматрасонии иҷтимоӣ ва табобат пешбинӣ гардида баҳри нигоҳубини пиронсолону маъюбон тамоми шароити лозима фароҳам оварда шуда бошандагони он аз чунин ғамхориҳои ҳукумат бахсус сарвари давлат шоду масрур мебошанд. муассисаи мо гармидиҳӣ мутамарказ бо деги буғӣ гармӣ дода мешавад ки айни ҳол мо барои зимистони солҳои 2021 тайёрии хуб дидагием. ҳамаи намуди захираҳо аз 120% зиёд захира кардагием. имрӯз аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ба аёдати бошандагони муассисаи давлатии маркази ҷумҳуравии тавонбахшӣ ва буду боши пиронсолон ва маъюбон рафта ҳамзамон баҳри шод намудану баланд бардоштани рӯҳияи ин узви ҷомеа вобаста ба мавсим сару либоси зимистона, лавозимоти гигиенаи шахсӣ, шириниҳо ва ҳамчунин ба китобхонаи муассиса як миқдор китобҳои тозанашри бадаӣ дастрас намуданд. айни замон дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи кушониён 43 нафар ятимони кул зиндагӣ менамоянд ки пайваста зери таваҷҷӯҳи мақомоти маҳаллӣ, соҳибкорон ва шахсони хайрхоҳ қарор доранд. дар идомаи расонидани кӯмакҳои доимӣ
ин навбат низ бо пайравӣ аз иқдомҳои наҷибу башардӯстонаи президенти маҳбуби кишварамон ва тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби масъулин ба ҳамаи ятимони кулли ноҳия кӯмакҳои пулӣ ва шириниҳо дастрас карда шуд ки шодиву хушҳолии онҳоро ҳадду канор набуд. ҳамин аст ки дар ноҳияи кушониён чунин иқдомҳои наҷибу хайрхона ки аз хислатҳои неку писандидаи сокинони кишвари маҳбубамон ба ҳисоб меравад ба ҳукми анъана даромада дар арафаи ҳар иду ҷашнвораҳои миллию давлатӣ ва дигар рӯзҳои муқаррарӣ ба иҷро расонида мешавад. пай татбиқи чунин иқдомҳои башардӯстона кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён шахсони якаву бепарастор собиқадорони меҳнат ва оилаҳои ниёзмандро аёдат намуда дар ин баробар ба онҳо кӯмак дар шакли орду равған картошкаву пиёз ва дигар маводҳои аввалияи рӯзгор дастрас кардаанд. дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи кушониён нафарони эҳтиёҷдошта тибқи рӯйхати кумитаҳои маҳалла зери таваҷҷуҳу ғамхориҳои доимӣ қарор дошта баҳри фароҳам овардани шароити созгори буду боши онҳо тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. худойдоди раҷаб, искандари саид барои барномаи ахбор. дар доираи ҳамин тадбирандешиҳои ҳукумати кишвар бо дастгирии корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта барои кӯдакони мактаби интернати рақами 1 кӯмакҳои яквақта расонида шуданд. дар мактаби интернати рақами 1 воқеъ дар деҳаи арал ҷамоати деҳоти ба номи мирали маҳмадалиеви ноҳияи восе 127 нафар кӯдакони ятим ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. аз ин кӯдакон 5 нафарашон ятими кул мебошанд. роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта оиди шароитҳои таҳсил бо кӯдакон суҳбат намуда таъкид доштанд ки ҳукумати кишвар ба хизматрасонии тиббиву иҷтимоии кӯдакони ятиму бесаромонда таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуда дар ин самт ҳамаи тадбирҳои саривақтиро амалӣ гардонида истодааст. аз ҷониби роҳбарияти корхона ба ҳама 127 нафар тарбиятгирандагони мактаби интернат тӯҳфаҳои яквақта иборат аз ханду шириниҳо расонида шуданд. ҳамчунин барои кӯдакон дастархони хӯроки нисфирӯзӣ бо дастгирии сарпарасти мактаби интернат ороста гардид. дар ин рӯз бо иқдоми роҳбарияти корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта дар саҳни ҳавлии мактаби интернат боғи нав бунёд гардида ниҳолҳои мевадиҳандаи зардолу шинонида шуданд. таи солҳои охир сохторҳои гуногуни давлатӣ ба ятимону бепарасторон дасти сахо дароз намуда дар арафаи иду ҷашнҳо ба онҳо кӯмак мерасонанд. ин навбат дар ноҳияи 5 ба ашхоси эҳтиёҷманд кӯмак расонида шуд. ба 38 нафар ятимони кул, нимятимон, барҷомондагон ва маъюбону камбизоатон маводи хӯрока аз қабили 38 халта орд, 190 килограмм шакар, 190 килограмм биринҷ, 114 литр равған ва 18 дона либосҳои гарми зимистона тақдим карда шуд. воқеан дар ин рӯз шодиву нишоти онҳоро ҳадду канор набуд, зеро онҳо бори дигар аз дастгириву таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат бархурдор гардиданд. онҳо бо боварӣ изҳор намуданд ки сарвари кишвар ҳеҷ гоҳ онҳоро якау танҳо намегузоранд ва ғамхориҳои худро дар ҳаққи онҳо боз ҳам бештар менамоянд. масъулин зимни суҳбат ба онҳо иброз доштанд ки давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои зиндагии шоистаи тамоми қишрҳои ҷомеа дар даврони истиқлоли давлатӣ бо қабул ва амалинамоии барномаҳои гуногун шароити беҳтари кору фаъолият ва таҳсилро муҳайё намудааст. зимни суҳбат вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд чунин иқдомҳои неку наҷибона нисбати табақаҳои осебпазири ҷомеа бори аввал набуда дар оянда низ чунин иқдомот идома хоҳанд ёфт. дар асоси татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳидоятҳои инсондӯстонаи асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба дастгирӣ ва ғамхорӣ нисбат ба шахсони ниёзманди ҷомеа имрӯз дар ноҳияи фархор аз тарафи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ соҳибкорон роҳбарони ташкилоту муассиса ва шахсони саховатпеша ба ятимони кул тарбиятгирандагони хонаи бачагон собиқадорони меҳнат оилаҳои ниёзманд ва шахсони дорои имконаташон маҳдуд кӯмаки хайрия расонида шуд. дар доираи амалӣ гаштани ин иқдом ба 86 нафар тарбиятгирандагони хонаи бачагони ноҳия ки дар ин муассисаи иҷтимоӣ ятимони кул ва кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд ба таълиму ғамхорӣ фаро гирифта шуданд тӯҳфа ва маҷмӯи сару либоси гарми зимистона тақдим карда шуд. дар пайравӣ аз ин амали хайр
کارمندان بخش ثبت اسناد دولت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ناحیه فرخار برای تربیت گیرندگان خانه بچگان خوان گستردند. با سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه در ناحیه در مجموع به بیش از 100 عائله نیازمند کمک خیریه رسانیده شد. با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی از جانب جماعت‌های دهات و تشکیلات مؤسسه با خرج زیاده 16000 سامانی به 8 دیدبانگاه سرحدی حدود ناحیه نیز مواد خوراکت دسترس کرده شد. در اساس تطبیق برنامه ملی توانبخشی در این روز به یک چند نفر شخصان دارای امکاناتشان محدود نیز کمک رسانیده شد. امروز بخش حفظ اجتماعی اهالی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فرخار به 8 نفر شخصان دارای امکاناتشان محدود عربچه معیوبی و مواد خوراکوری کمک نمودیم. از طرف کارمندان بخش حفظ اجتماعی اهالی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سال روان به بیش از 40 نفر چنین شخصان دارای امکاناتشان محدود و عائله‌های نیازمند کمک رسانیده شده است. برای غمخواری و دستگیری و حل مشکلات اجتماعی عائله‌های نیازمند مقامات اجرایی حکومت دولتی و بخش حفظ اجتماعی اهالی ناحیه اقدام گرفتند که من بعد نیز این تدبیر را سر هر چند مدت عملی نمایند. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عبدالرحمن جامی نیز به سابقه‌داران جنگ و مهنت مواد غذایی از قبیل آرد، روغن، کارتوشکا، پیاز، سبزی کمک نمودند. پیرانسالان سابقه‌داران امروز از دستگیری‌های سرور دولت اظهار قناعتمندی نموده شکرگزاری از این مهن آرام و آسوده می‌نمایند. امروز در ناحیه عبدالرحمن جامی 34 نفر یتیمان کل به قید گرفته شده، از این شماره 9 نفرشان همچون دانشجو در دانشگاه‌های عالی کشور تحصیل می‌نمایند. رهبریت ناحیه به طبقه نیازمند جامعه یتیمان کل کمک‌های گوناگون می‌رسانند. یتیمان لباس گرم زمستانه تقدیم کرده شد که باعث خوشحالی نورسان گردید. آنها از دستگیری‌های پیشوای ملت اظهار قناعتمندی نموده خود را هرگز یک و تنها احساس نمی‌کنند. در دایره تشبث‌های انسان دوستانه رهبریت دولت و حکومت مملکت امروز از حساب رهبران تشکیلات مؤسسه‌ها، صاحبکاران وطنی، شخصان احسانکار به خاطر بهداشت روزگار عائله‌های نیازمند کمک‌های گوناگون پیوسته رسانیده می‌شود که این از خرد ازلی مردم تاجیک بشارت می‌دهد. چنین اقدام‌های انسان‌پرورانه در دایره برگزاری همه جشن و مراسم راه‌اندازی گردیده دستور سپارش‌های سرور دولت را با پررگی عملی می‌نمایند. در اساس هدایت‌های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر تأمین زندگی شایسته شهروندان به طبقه نیازمند جامعه از جمله یتیمان کمک رسانیده می‌شود. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دوستی به 34 نفر یتیمان کل که 6 نفر آنها دانشجو میباشند کمک یک وقته پولی تقدیم نمودند. پوشیدن است که یکی از خصلت‌های حمیده انسانی این پیش از همه دستگیری عائله‌های نیازمند، یتیمان و سابقه‌داران مهنت میباشد. مسئولین تشکیلات و مؤسسه‌ها تلاش بر آن دارند که با رسانیدن دستگیری‌های گوناگون در بهتر کردن وضع اجتماعی خاندان نیازمندان کمک خویش را رسانند. برای یتیمان در فیلیال امانت بانک ناحیه صورت حساب مخصوص گشوده شده است که برای آنها در دایره برگزاری صحنه‌های تاریخی، جشن و مراسم‌های ملی مبلغ‌های پولی وارد می‌گردد. در این اقدام رهبران خواجگی‌های دهقانی، صاحبکاران وطنی و شخصان احسانکار سهمگذاری می‌نمایند که این عمل نتیجه تطبیق هدایت‌های انسان‌پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد. ما امروز دستور سپارش‌های اساس‌گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رو دستگیری نمودند. با 34 یتیم کل از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دوستی در سخن ایدونه آورسته شده و به آنها تحفه‌های ایدونه تقدیم کرده شد. یتیمان کل از دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص سرور دولت بهره ور گردیده در مؤسسه‌های تعلیمی و دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور طریق رایگان تحصیل علم نموده ایستادند. آنها در نزد خود مقصد گذاشتند که جواباً به این غمخوری‌ها همچون نسل خویشتن‌شناس خودآگاه وطن‌پرور به کمال رسیده در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت بهر فردای درخشان آن تلاش می‌نمایند. با پیروی از چنین اقدامات نجیب و خیرخواهانه طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری لیوکند از جانب مسئولین کارخانه دولتی فرعی منزلی و کمونالی به 100 نفر کارمندان ساحه کمک‌های یک وقته مادی که از آرد و روغن عبارت بود دسترس کرده شد. قابل ذکر است که با دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان طی سال‌های پایداری استقلال کشور پیوسته از جانب تشکیلات و اداره‌های دولتی و صاحبکاران و دیگر شخصان سخاوتپیشه به طبقه نیازمند جامعه دست کمک دراز کرده می‌شود. چون این عملهای نیک و انسان دوستانه ذره هم باشد باعث روح بلندی قشر نیازمند جامعه گردیده تا اندازه در فراهم گردیدن شرایط مساعد روزگار آنها تاثیر مثبت میگذارد. طور مسئولان ابراز داشتند در شهر لیوکند پیوسته از جانب تشکیلات و مؤسسه ها و صاحبکاران محلی و دیگر نفران سخاوت پیشه در روزهای عید و جشنواره های ملی و دولتی و دیگر روزهای مقرری به نفران احتیاجمند کمک های مادی و معنوی رسانیده می شود.
таварали соҳибназар, Парвизи Сафар аз шаҳри Леваканд барои барномаи ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ низ бо мақсади иҷрои ҳидоятҳои инсонпарваронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ниёзмандон аз ҷониби ташкилоту идора ва ашхоси саховатпеша кӯмак расонида мешавад. Хабарнигорони мо гузориш медиҳанд аз вилояти Суғд. аёдати етимон пирону барҷомондагон ашхоси имкониятшон маҳдуд бепарастор танҳо ба ҳукми анъана даромада ин тоифаи аҳолӣ ҳамадам ҳолпурсӣ карда мешаванд. зиёда аз ин нафароне ки дар муассисаҳои парасторӣ умр ба сар мебаранд низ таҳти ғамхориву дастгирии ҳукумати мамлакат қарор доранд. ҳамин гуна тадбири судмандро роҳбарияти вазорати адлии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расониданд. намояндагони вазорати мазкур ба муассисаи давлатӣ хона интернети беморони рӯҳӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов ташриф оварда барои бошандагони ин хонаи умед тӯҳфаҳои идона аз қабили маводи ғизоӣ, сару либос, маводҳои гигиению антисептикӣ, таҷҳизоти аввалияи рӯзгор ҳадия намуданд. зимнан намояндаи вазорати адлии ҷумҳурии Тоҷикистон сухан карда иброз дошт ки нафарони эҳтиёҷманд ҳамеша дар мадди таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор дошта барои беҳбудбахшидани шароити зиндагони онҳо тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. ҳукумати ҷумҳурӣ ба ин мақсад ба табақоти ниёзманди аҳолӣ ҳамеша тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. ин аст ки ин қишри аҳолӣ ҳамеша таҳти дастгириҳои давлату ҳукумат қарор дошта пайваста фарогири тамоми шароиту имконоти мусоиди пешбурди рӯзгор мебошад. мавриди зикр аст ки аз ҷониби вазорати адлии ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи зиёда аз 16 000 сомони маводҳои ниёзи рӯзгор ба бошандагони ин муассиса дастрас карда шуд. аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд баҳри дастгирию мусоидат ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии кормандони бахши манзилию коммуналӣ ва сарёсати ободонӣ ки дар тозагию ободӣ гулзоркунии шаҳри Хуҷанд саҳм мегузоранд маводи хӯрока кӯмак карда шуд. дар корхонаи воҳиди давлатии коммуналии шаҳри Хуҷанд 175 нафар кормандон баҳри тозагии муҳити атроф кӯчаву хиёбонҳо кор мекунанд ки тозагии шаҳр аз кору фаъолияти шабонарӯзии онҳо вобаста мебошад. ҳамзамон дар қатори онҳо ба гурӯҳи калони кормандони сарёсати ободонӣ манзилию коммуналӣ низ кӯмакҳо орду равған шакар биринҷ ва дигар маводи ғизоӣ иборат мебошад тақдим гардид. و 200 نفر کارمندان ریاست خواجگی منزلی و کمونالی شهر بوستان کمک‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان مواد آذوقه احتیاجات اولین درجه رسانیده شد. راهبریت دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان در شهر بوستان باشد بهره دستگیری و هوسمندی و کمک به افراد نیازمند بخشیده به سال نو میلادی و گروهی از دانشجویان دانشکده عائله‌های معیوب نیازمند و فرزندان آنها تحفه‌ها تأسیس دادند. در تالار مجلسگاه دانشکده جمع آمد دایر شد که در آن هیئت آموزگاران، دانشجویان و عائله‌های شخصان معیوب و نیازمند شرکت نمودند. در جمع آمد به قسمی از دانشجویان، کودکان امکاناتشان محدود و والدین آنها تحفه‌ها تقدیم گردید که باعث خرسندی آنها گردید. همزمان امروز یک قسم از عائله‌های معیوبان که در بستر بیماری قرار دارند از جانب آموزگاران عیادت کرده شده تحفه‌ها به این عائله‌ها و فرزندان آنها رسانیده شد. از تحفه‌های مأموریت دانشکده کوهی متالورژی شهر بوستان 75 نفر دانشجویان فرزندان عائله‌های معیوب و کمبزاعت بهره مند گردیدند. ҷумҳурии тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ дар аввалият қарор дорад. сиёсати инсондӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун манбаи илҳоми нафарони саховатманд ва соҳибкорони муваффақу ватандӯст гардидааст ва ҳамасолат дар пайравӣ ба иқдомҳои башардӯстонаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат дар ин самт қадамҳои устувор мегузоранд. дар ҳамин замина аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент ба нафарони ниёзманду имконияташон маҳдуд аз ҷумла ба бошандагони муассисаи давлатии хона интернати пиронсолон ва маъюбон дар шаҳри панҷакент кӯмакҳои иҷтимоӣ якдафъаина расонида шуд. ҳамчунин ба қисмҳои низомии ҳудуди шаҳр низ кӯмакҳои мақомоти иҷроия расонида шуд. хизмат ба ватан, таҳкими истиқлолият ва иқтидори мудофиавии он вазифаи ҳар як шаҳрванд буда хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби мардонагист. ҷавонон маҳз дар давраи хизмати ҳарбӣ имкон доранд ки моҳияту мафҳумҳои ватан, давлат ва муқаддасоти миллии худро ба хубӣ дарк карда сабақи далериву шуҷоат ва садоқат омӯзанд. имрӯз бо иқдом мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Зафаробод ва масъулини 5 ҷамоати шаҳрагу деҳот ҷиҳати дар фасли зимистон хунук нахӯрдану бемор нашудан ба 14 нафар ятимони кулли ноҳия сарилибоси гарм, пойафзоли зимистона ва шириниву тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ман миннатдории худро ба пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки бар сари мо ятимон чунин ғамхориҳои падаронаи худро мекунанд. ман аз онҳо миннатдор ҳастам, зеро онҳо
تکیهگاه و پشتیبان ما بچگان هستند. همزمان امروز در دوره عملی سازی سیاست اجتماعی رهبریت عالی مملکت نمایندگان کمیته امنیت بی‌خطری اوضاع‌قواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ظفرآباد به مرکز روزشناسی ناحیه تشریف آورده مواد اوزوقه از قبیل گوشت و روغن و برنج، کارتوشکا و پیاز، تخم سبزیجات و میوه انگور تقدیم نمودند. مورد به تاکید است که امروز در مرکز روزشناسی ناحیه ظفرآباد 16 نفر طبیبان و کارمندان میانه و خرد طبی جهت تبابت و حفظ صحتی 15 نفر بیماران خدمت صافدلانه دارند. در این روند نمایندگان کمیته امنیت بی‌خطری اوضاع‌قواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ظفرآباد امروز همچنین به چند از ساکنان نیازمند دست مدد و کمک رسانیدند. مزود بابازاده از ناحیه ظفرآباد ولایت سوخ برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. سردی و برف زیاد فصل زمستان در کوههای برفپوش شهر ترسونزاده تا اندازه دسترسی حیوانات وحشی و پرندگان را به غذا مشکل نمود. با نظرداشت این حالت از جانب نهاد مربوطه جهت حفظ عالم نباتات و حیوانات و پرندگان نادر تدبیرهای ضروری راه اندازی می‌گردد. گزارش همکاران ما. بارش برف در کوه‌ها با کمیاب شدن خوراک عالم نباتات و حیوانات باعث شده است. این را با نظر گرفته با مقصد تامین کردن پرندگان و حیوانات وحشی با علف و دیگر خوراک از جانب شعبه حفظ محیط زیست و مؤسسه دولتی خواجگی جنگل قره‌طاق شهر ترسونزاده کارهای بیوتکنیکی انجام داده شد. مقصد از گذراندن کارهای بیوتکنیکی این در اون است که به تلف برآوردن حیوانات و پرندگان در فصل زمستان میباشد. ما بار دوم است که این چورابینی را در حدود شهر ترسونزاده گذرانده ایستاده. عملی کردن چنین تدبیر در شرایط این منطقه کوهستانی مملکت مهم و سری وقتی است. کارمندان شعبه حفظ محیط زیست و خواجگی جنگل شهر ترسونزاده در دایره نقش چورابینی‌ها و اجرای وظیفه‌های بزیمه داشته در کوه‌ها و تل و تپه‌ها به مقدار ضروری دان و علف پوشیدند. به خاطر تلف نیافتن حیوانات وحشی که در جنگلزارها وجود دارند در هر یک منطقه جنگل پروری که داریم کارهای بیوتکنیکی گذرانده ایستادیم. برای انجام دادن چنین کارها ما به مقدار 5 تن خوراک غذاناک و خوراک درشت ذخیره کردیم. در دوره زمستانی امساله این مراتب دوم است که کارهای بیوتکنیکی در بلندکوه‌ها و تل و تپه‌های منطقه گذرانده می شود. عمل شوی این تدبیر به آن باعث می گردد که حیوانات وحشی و پرندگانی در کوه‌ها و تل و تپه‌ها سکونت داشته از سردی تلف نیابند. ما در مؤسسه دولتی خواجگی جنگل قره‌طاق شهر ترسونزاده امروز با کارمندان امور دولتی خواجگی جنگل کارهای بیوتکنیکی گذرانده ایستادیم. در مجموع در امروز ما زیاده از 700 کیلوگرم ریز و گندم و جوگوری و 2 تن علف‌های طبیعی چاشنیم. حفظ عالم نباتات و پرندگان نادر در آینده به افزایش سرشمار مساعدت می‌کند. چون این تدبیرها منبع در کوه‌ها و تل و تپه‌های دیگر منطقه‌های حدود شهر ترسونزاده گذرانیده خواهد شد. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتان خوشترین لحظه‌های زندگی را تمنا داریم. بیننده‌های عزیز سلامت باشید.